kan re evang vanga kan lo let le ta tun truma chuan kan channel lama he channel nge ya hian athuziak voi tam tak ngai nom tak tak kan lo chiar to le kan lo ngai thak to thin pulal ompuya thuziak bok politics thu in lum let ti august ni li sang ni som ni pathum wanglai ni chuak kha ngai thak ho kan tum le anga pulal ompuya hi athuzia hi ngai nom thina bial inchu ka hriat ve chin te ti te kha volume thum apat pathum mo pat thingot mai kha aron ziaka he channel kan channel lama hian kan lo chiar sak to a tuntuma mi po hi ron nimin lama chuak kha ani a ron chiar wat kan tum lain hun hi nei hi a har ang reng khop maya chu bang chuan du angin kan on chiar ma theilo ani engpo ni se politics thu in lum let ti pulal ompuya thu zia khi tuntuma hian a thlirna kan nei ho le anga ta chuan soinga ya omani chuan soibel nga ya omani chuan kan soibelanga omlem lawani chuan kan ngai thlade upor poranga aziak thui ang reng khop maya angai thak tham don khop mai engpo ni se in ngai thlatran ngal mai ta ila a tha ome Mizorama hian politics in lumlet kan thethina tunlai hian politics red chu congress hian tho puyatan MPC an som ti hriatani ZPM le HPC chu thokdun turin anin dor ti hriatani MNF le BJP hi chu thokdun sa Mizorama lemchang taka in hal anga langder anni party tina seat changle changlo seat in chu buai lut le chuak an omek bokani congress le MPC anin zomem ni tin ang reng dewin ta hian congress le MPC in zom ti zo a hian question mark hi aron da a chu kan ngai thak chhun zom le nga lang MPC hi tunma a PC kha ni to lovin prizim atanga chuak to ZPM lama lut lo mitlem te kai hruai ni in puthen phunga fapa pul mangaya achol to bok ani MPC hian a kha tokin in thlan chu bial then khata an chu ve zau to a ma se mipuin an thai hil ve to a tunma a PC kha ani to lo awangin thangthar politics kalkong zong mi then khatin oi nun tuma an beina a zom puitur an dap kuala congress nen anin zom arin om ta hle ani congress hian in tuai thar tumin pulal than hola nu ma no re a congress thar din an thupuya chuti rwal chuan congress member tamzok hi puhola congress kha an ni si awangin puhola chu thathei lo achu arwala that lo thei lo na bom siam ani awang hian puhola hunlai kha chuan congress an chia a tu emoni alolan rolin congress member ngai tho te kha thata em le thalo thei to lo anga in chhuah tumna a om ta ani congress hi member an nga ti thin ani a Mizoram kai hruai rei ber an ni awangin member hi an nga tur ani ang chuti lai kara chuan MLA somthum panni nei nuwa MLA panga chi an nei an ni ta ka wang hian congress member hi tlinpui tham an ni bik lova neutralin an vote piang hi an tling ti na ani congress MLA nei na hi tuipang longklai voice tlabung thaurang hachek bial ni in ramri deble munhla an ni hloma tuikuk le chakmatam na bial ani deuh fura member nga an ti hi mizo hlang omna lama chuan tlinna turin an tam tok lo neutral pui ngai tho an ni congress hian hei hi hria in engtinemo mizo hlang omna lama MLA an nei le thei beisein tho pui an zonga MPC hi an dora MPC hruai tu zinga mi pahnih vel hi seat pek an tuma congress hian ZPM atanga lak lu mi pahnih vel seat pek an tumbok congress lam hian ex minister le ex MLA zinga heng mi te hi seat pek an tum lo ti ani
puzon ro tuang liana puchal ro sanga mawala pulal ro biaka si changlo te hi puke es thanga angkhan congress atangin an chuak ve angem ti zo na a ombok ani hei ba ka hian an hruai tu zinga puar vanlal ve na pulal rin moya puzon siam kunga puti sang kunga te hian tun trum chu midang kan kian ti in hlin bei sei lo kuma ol an thlang an ti congress hian puzama joseph construction nei tu chu kum engemaw zat mamit bial a chei hnuwa nolin zpm lama si changlo purem ruat puya an da don an ti puzama hian congress a chu asan donem hachek biala ex minister le congress pahlun puzon ro tlong liana pai chuakin zpm lama bial changlo pul ming thanga da antuma heta hian pul ompuya hian aron soisual hret ni in langa hachek biala ti hi dampa bial ati na nitura kan ngaya i helai hi aron ziak sual hret aniang engpo ni se ti hian lo siam rem saktai la dampa biala ex minister le congress pahlun puzon ro tluang liana pai chuakin zpm lama bial changlo pul ming thanga da antuma puzon anaute anlunga oi theilo ti ani upc tlansanga puhriata changte puwanal ruata te chu candidate lo tur ti in soi ani bok treasurer tanga aban hnuwa gs atana an ruat nol tu puzodin tluanga hi abang don nge kumsang ni somni pali congress president in thanhak don ti hi hriata chak om hle ani hetiang boruak kara hian congress hi chu anin thup tlat thei hi an puitlin na ani a an chung ko buai hi a hun ma in a leak out ve zung lo hi party discipline that zia tilang tu ani mnf chung kwa in singsa aron tile a hi mnf lam chung ko chungchang ani dona engpo ni se ngai thak chun zom le nga lang o MNF hi ruling party an ni a NDA a omin BJP tho puitu an ni MNF MP pahni puke vanal ven le pulal rosa ngate hi parliament a ruling thut na an thu BJP lamtang BJP zompui an ni Mizoram media hriata BJP thil ti then khat an do thu hi langma se mani omreng na do thu a omlowa chuasan ngam lo se opposition thutna thungam se mi pui chuan kan thlopang Mizoram social media lama chua tok thurum tak soi thin kan MP te hian BJP ro relna adu lo chuan chuak mak mai ro se BJP thutna thukuk chunga Mizoram social media play hi ti lawatan atha ani aron ti ni MNF hian candidate an rem chhomek uluk takin an ngai tu a ZPM anin puan hma awangin chumi mil chuan anin siam rem chhomek nomination committee nei ma dein puzoram thanga chuan puje malsom wan chong chu share chief candidate tan alo puang mi to pui mep takani sit dang an langai tu alain MNF president nena zingun ber purobat romo ya chu hachek bial candidate ani thu an han puang le popa MNF a hian alo special hle ti alang minister chakbera an chhal chu atlan chetaloi loya akalsan aizol is true biala a partner hlun puarlar ziliana da turin adila pujirapo is true candidate lena alen nuwa nomination committee member dang atanga norna awangin PBL ompui chu da antum pi ompui hi general uwa da tanga councillor tling theingat ani candidate an pe hi a oma chinga veng mi tho ani na ero meiche councillor zinga thaber nei tu am veng south hian an pom lo chuan neutral vote an hmu tlem a hlo oma chinga veng mi bok MLA nei hi an du to lo chuan bial mong lama vote mu harsa ang
councilor zinga then khatin seat an chan lain pu David zo hmangai chu Aizawl South 1 enkol turin an hrila press conference manga alo in ti lar chho hnuwa puke vena anon da ta thut maya pu David a hian bial alo vil ve zuk si a puke vena alu le bok chuan atling emo tling lo emo pu David atan kumsak ni somni pariata po South 1 chan beisei abauta pu cross ne zawa chu MZP hruai tu hluin Troy bial an dilpui hnuwa chang tura in ngain ajin chho zuk zuk renga ma se purin enga sailo anda nget don ti ani awangin MZP lobby a hlotling lo ni inalang Museum bok local council in thana wanga der thonga in ria puzawrama bial ni na zon mek ani antibok Dr. Aral Thanglian le akit hlui Dr. Vanlal Tranpuya bial anin thleng don ti thom a oma Dr. Tranpuya hi Michael Chakchuak chuan alo chu pui ve reng bok Aizawl North Tru lama candidate tur mi panga vel an som hlot tin lo hnuwa MNF hian mi hmel hriat hlo vak lo ram hun veng lai lama tangin da antuma heng hi an puan chian hma in ali kaut to ani pulal cham lian a hi cholta se sang tur zo lama pu hari khiang te ding don an ti hi chu bel chian do lem lo thu thang ani hmela pu chama chol tur confirm ala ni lawa ayo tur po an la ti chiang lo in be sei pahni pathum om te hi bial mi puin an du lo ti te a om bok MNF MLA zinga chetra pulal rin liana kola CP adin hun athato lawa ZPM thang me ka wangin an buai to khop mai ti ani MNF hi an buai na lak chua ani lai hian MLA nga sa poisa nga bok mi le sanga bok an ni awang hian in thandon boruwa ka chuan to khir tur an ni puzoram thanga hi sel ma se tuna chuan MNF himna ani om lo chuan an buayang ZPM hian anti sualem aron tile a ipo hi angai nom le don khop mai ngai thak chun zom le nga lang o ZPM hian intifing takin MLA candidate tur ma fashanin an puanga anti fu lovin kan lo hria a anti fu le si in kan lo hre le a anti fu lo le si em ni le ZPM hian candidate hi engwang po in sik soi se tlan chia an ang to a an buai emo buai lo emo mi pui chuan buai kan ti tho ZPM hian HPC nen in remna an siam ruto an ti a HPC hi political party ni si mi puin kan hriat lar lo an ni a hei hi chakpuina tham ani kher lo ani po in borok siam na tan chuan an thave tho anga vote ken tel le tel lo hi in thana poimo ber ani awangin vote ken tel lo chuan a ho via wang ZPM hian lunglei le ziama bok in than zo khan ruling party emo anin ti mana an du ti thei anga anin ngai kha an tlak niam pha kan ti lo thei lo candidate tura an som te po kha bial vil tu lo ti thot lo se a chunga in siam rem masa se thatur ani a boruak lian tak nei chungin lungoi lo ani siam hnem hle ani lungoi kim hi politics a chuan thil thei lo ani titaw lut le chuak an om reng don titaw in siam tam lutuk khi chu apoya sangni som pariat khan congress khan pulal zil lian le pulal rin lian kha chan lo se MLA som an lak phak arin om ZPM hi bial tam tak lange thei tura rin kha tuna chuan an ruling zo me wang mo ti enin an ento ZPM candidate tura puan pu Jimmy Laltan mo ya chu adam lo awangin dingtlang thei lo anita a hun rei tak lo che to pu Jimmy hi kalnat na wangin candidate zui thei din huna ading lo anti a alainat om hle athak tu pulal than fela hi ZPM pon lama chuan hriat hlo vak lo tak ani lain
ZPM lama chuan an ho tu zinga teima le rin om tak patra ani thu an soi thunga thali chung velin selui biala atran angai don ani Dr. Bilal Ramzawa hi akum opama ma lo mo tia an soi chung po a champhai not lama ZPM in an rin ngam tlat kha ani a mimal har satna wangin in nu do dilna le kha a the lut ti in an soya then khat chuan ama hrisel lo na ba ka anu puin an nakhir tak nei te an soi bok Dr. Ramzawa hian chol dilna a the lut tak tak ani chuan thilpa ngai taka in thlak ani a thak tu pugin jalala hi engineer na thiam tak politics lama hun rei tak lo om to ani a champhai not lama thali ala nei hi a man thiam le thiam lawa a in ngatang ZPM hian beiron an toka chu chu lo dolet mai thiam lovin an ma ni le an ma ni anin ring hel tona mi thu soya piang an o yani ZPM bok hian ZPM soisial na thu dik le dik manglo te hi an forward kuala apuitling lo zia ani ZPM wa nei na chu ZPM that em wanglam ni lovin ZPM ni lo MNF le Congress ro rel na a that lo wangin mipuin ZPM a beiseina an nei laklo to hi ani ZPM hian an ma ni theina emo ti lo se lom taka omin in than ma chu tangmar se ro rel na chang thei an ni aron ti ani angai nom hle mai pulal ompu ya hian party sang chung ril le boruak hi a hrechiang thin khop maya aron ziak ngai nom thin boka ron ziak zel turin du sakna kan hlana tin angai thatu zong te po in party sang pulal ompu ya thu ziak atang khan an din hun aron zia te kha kan hmu dan le ngai dan te adikem ti te po kha comment lama te lo soi ve taila a thaome engpo ni se nakina article dang ngai nom Mizoram politics thuleng lam thu virvel mithiam le achik jok te na an zia te kan langai thla ho chhozel theitura han ngai taila a thaome